chibai ule wen hi November ni som pasari sangni le somni pahni ninga ni nia matia sipai motor pathum baina sipai somnian thi thu hianin bulhan tan taila Mandalay region matia township sipai force somkwa vel chuan motor pathum chu November ni som paruk jing dar thum le mi som panga vel khan boma bayania sipai somni vel an thi thu Demon Underground Revolution DUR Polin Kheten Median Shield DUR Pol khoi tu pakhat chuan matia township machi kong le town kan kho inkara kan len mine mangin kan baya force som ka chuang SSC motor chuang jinga somni vel chuan thi motor pakhat chu tlu sop noka pakhatin thingkung subok jinglam dar thum le mi som panga vel khan an rong ta chon ron la a sipai motor pakhatero boma pu alai khan tlan daya atu ka ron let le ani tina soi chumi son chu DUR Pol baka Taintay Underground Revolution Pol le NGU Fox Force tehmalak na ni chutiang bokin Sagaing region kata township operation nei firfiak sipai te lambuna bayan niya sipai parukan thi ti sia tani November ni som panga khan kata township medlet chang khuwa tanga force za somnga vela chuak firfiak sipai te chu hena khobula ABSDF student army tele kata LDF 10 lambunin an lauka pa firfiak sipai paruk thi in pathumin liaman tur thu kata township LDF 10 thu chuan siamani sipai ten khuan hala in PDF 10 an ka pa mi parukan thi Sagaing region Miang township naga pau khuwa November ni som panga zan dar sari pel khan firfiak sipai ten Chennai nan hala khuwa an hala hian CDSOM 10 asana zanin khuwa lu chilen ka pa chutia PDF 10 ka hnu chuan firfiak sipai ta chu tlan chhia in longan chuanga chu CDSOM 10 an kap zuya sipai parukai tlem lawan thi ti ria tani CDSOM thupong tu kunwe wana soidan chuan Miang township naga pau khuwa hal tu da chu khochunga lu chilin gan kap khochunga chuan uichau pakhata thia longa uichau panga ai tlem lawan thile uichau lampo in luipuira le lamatangin 60 mm ral thuam lian somanon kapa long lian atangin machine ganin an ka puibok thirbang nei long pahnia chuangin luipui thlanglaman pan min chiana tangin ambulance pathomin an sipai thi le hliam torten phur thu min chian lamatangin kan lo hria ui chawten am to lo boka PDF ta chu khuwa lut le in chen in kang ta chun thel mit theita ni ti in a soi ta zele miawa firfiak sipai te len mai na bai ni in pathuman thia venglal le dalan te pon that nual Sagaing region ta ze township tetten ma khobula force zale somthum vel operation nei firfiak sipai le piuso thi pol te chu LPDF 10 November ni som paruk chonudar ni le dar thumvel khan tum ni len mai ni nan baya sipai thi le hliam za taron la fin fia theiri lo ti sia tani LPDF thupong tu na soidan chuan heng ho hi ngadana tangin an kal suak ti kan sia tin an kal na tura kan rin hmuna te len mine kan lo kama len mine pani puak ri chu kan sia apuana mun hi tetten miau kholu do na nia ari chau kan sia ta wangin ui chau tam tak thi turin kan tong tai ringot mai ti na soi firfiak sipai te hian ta ze kabole swebo inkar kong om ngadan khuate eddo khuale tetten ma khuate operation an nei wangin tua chumi puiten tan seloma chuba ka khwaljin motor le bungrophur motor ta chu kongpal tlang man ti in motor pakhata cheng sanga te cheng sing khaten khon thina tuna hian tetten ma khuwa zanan ria wangin tua chumi puiten tlan selom ti sia tani chutiang bokin Sagaing region Miang township November ni som paruk chhun khan chawje sipai ke matanga suak firfiak sipai ten se yu khwa lutin mipuite silayan tin lain PDF 10 bominan kapa sipai pathuman thi ti sia tani chu baina chu Minchian district battalion ngana nalongla lumai chi polte CRA battalion hi na changu 1 LPDF tele mungyua district battalion som pasari na pentagram min miule CDSOM Northern Combat Team te thil ti ani chuba ka mi song khuwa du du huna lu chuaka chena in tam takhal chetani chungcha ngamhala tu dalan mi pali te pon thata chuba ka ta inti khuwa VC member pathum te pon that ta inti kholal piusothi pol ni bok sanswe minale abodika ti ha le VC secretary in jalal ni bok zo theda ta chu November ni som paru khan
the pentagram ten an that ti sia tani thlona pangan kap chia sipai pariatan thi Magwe region Magwe khopui chung om sipai air force mun pui chu November ni som panga jing daruk lem ni somvel khan KNU sipai KNL te kai hruaina in Golden Eagle PDF te Eagle PDF Magwe te Yenan Chang PDF le Monster Operation Force pol nga tangrual 10 107mm sok rocket pathuminan kapa jet fighter pathum le Indo helicopter pahni avain thlona panga chia in sipai pariat velan thi bok thu Golden Eagle mela ten thu chuan siam Golden Eagle mela thupong tuin RFA shildan chuan November ni som panga tuk daruk pelan ka na sipai panga munan thia midang pathum po damdo inan thi ni in sipai muna omte soya tanga riat thu soya Military Council 10 thlona tanga bom an thlak thin hi atlem phanan le midang te po in hetiang hian Air Force mun puen bei ve ni chuan leilama in dona poji om phang tin a soibok Kalemia wa pool khel sipai te bei ni in pahnian thia ral thuaman khom Sagai region Kalemio chimlam miau si kho chunga pool khel firfiak sipai ta chu Vokok CNDF le tangrual pol tenan kapa sipai pahnian thi thu Vokok CNDF thupang tu na soi a soidan chuan Kalemio chimlam miau si khuwa pool khel firfiak sipai ta chu Vokok CNDF le tangrual pol tenan kapa ui chau sipai pahni thi in MA5 pistol pakhat le puakruk pistol pakhat vompu bom pahni mobile phone panga le cheng noi nga chuang omna wallet an khom ti in kheten media hilani Lawnglong le thawaya piusoti pol le dalan pahni ka hluman ni tanin tai region Lawnglong township chausin kholoma piusoti pol member pakhat kumsomlimi thun nei achu November ni som panga jing daruk le chan vevel khan chausin khokonga silain voi rukka ni thu DGRF polin an soya to chumi pakhat poin ani chu tunhma a piusoti pol hroi tu kitania anuwa in thiam lova pol hranin an oma ama in sipai hawa thopui boka rilhote po zuar boka ni tina soi DGRF thu chu a chuan thun nei chu sipai te kong ko mu tu ral thum kenga mi puiri krap thin suamhang le poisa khel thina ni thu tarlana ni angin ani chu DDT division 3 te LLPDF le DGRF tangrual 10 anda that thu ria tani jet fighter tanga foreigner bom hlum chungchanga sipain mo aphur loti in zomin thuna na soi Karen state chia NCG township phaya tong su khuwa tapiu khobula mining leina na thona mun pakhat chu Military Council 10 jet fighter pani mangin November ni sompruk jing dar khale mini somli vel khanan boma China khwale tuite telin mi pathuman thia mi pariatan hliam thu KNU source le twal chumi te hena tang sia tani chumi chungchanga chuan civil mi tan hathona operation target ani loti hrenga Military Council in abom chungchanga sipai thupuang tu zomin thuna chuan ka thi pokoda hmuna sarkar phalna mining na thona omloti soidua tunma chuan lo om thine tunma kumsang ni le sompruk ma dai ni to chutianga lo thok ta po kumsang ni le somparuk December ni som pakhat khan inrem na le khasiam chu to vek to boka anuwa KNU brigade ruknen na tho ho nan nei chun zomani ti in media hilani sipai bom thak na number 6 mining hun chu tunhaya toy hnum le in na tan na pola rei lova chuta chuan tol chung mi tele Chinese hawan thoka chumi hun chu KNU brigade ruk duplaya district area omni in ni tina firfiak sipai tele KNL te inkara inkana hun ani Rakhine state a sipai teral thuam lian ka wangin mi som pakhatan thia somni pasarin hliam Rakhine state Mangto township jai chang khu a November ni som paruk chung khan Military Council ta ka chu ral thuam lirat la ka wangin no pangtelin tual chung mi som pakhatan thia hliam tur mi somni pasari lai omin heng zinga mi panga ta hi andin huna that lo thu le hliam tur tan arjana thisanan ma mo hle thu hliam tur tan pui tu te hen rang sia tani jai chang khuwa hi Mangto khopui marlama omni in he khobula hian Military Council te gate number somni pali le na kha pasarina oma chuta tang chuan ral thuam lian chumlo charlawan ka thin thu tol chungmi tenan soi November ni somparuk chhun thau khan Rakhine state Chauto township changtu khuwa
kan sau kho base military council LIB zanga le somthum pakua tanga ral thuam lenan ka chuat la ka wangin tual chung mi pathum thi in mi pathum in hliaman tuar ti hria tani tual chung mi pakhatina soidan chuan chang tu khu a hian in kana po om lovin military council LIB zanga le somthum pakua na ten ral thuam len anon ka bringota chang tu khomi pathum amuna thi in mi pathum in hliaman tuar chundar som pani vel khana nia kho chunga bum pathuma tlapuaka mi pa pathum chu munan thi midang pani le pol ka zirlai pakhatin hliaman tuara hliam tuar zinga mau thia chu aliam na khop mai ti na soi ral thuam lian wanga thi mi pathum ta chu u khimawa kumsomnga mi u angchi mawa kumsomli pariat mi le u phiuta thuna kumsomnga mi ten nia hliam tuar ta chu u mawang thia te u weta sayate pol ka zirlai ma e nuri ten ni chang tu khu a hian sipai ten ral thuam lian tum som chuang ka wangin tual chungmi ten tlan siat vek thu tual chungmi ten an soya Rakhine State a hian military council teral thuam lian ka wangin tual chungmi som chuang thi to in mi som thum chuangin hliaman tuar to ti hria tani sipai teman CDM nurse phutan da aungi andom na a thi Chin State Mindat Township Wamatu Sarkat Hospitala damlo te en kol thin tu le damdoi tanpui tua pu in CDM lut Dr. Minzo Uwa Memeu tu Mandalay Medical University lecturer in Department of Surgery khumzathum omna hospitala nurse chitara phiute Yonanda Twin le Mandalay Central Women's Hospitala nurse putanda awita pali chu military council sipai tenan mana heng an man zinga nurse putanda awi chu andop na hmuna boral thu sia tani heng mi pali ta hi October ni somni pako zan khan Mandalay khopui Chiamya Taji Township Aungpin Lewat number som pathum chen enan man hlom thu sia tani mindat khopuya tol chumi pakhatira soidan chuan an man tak doctor le nurse ta hi mindat khopuya hian kanrin chan ten nia hetia kong siat lai le man thaina kara mindat khopui tan damdoi le kai hnoi tam takan thiar lu thram thama mindat khopui changpo ni lo a chebel khuwa chau thu khopui le yomi puite omna thleng doctor tenan en kol thina military council sipaite indop na hmuna boral ta nurse hi asma nei sania ain en kolna tur damdoin peklo wangin aboral niang tina soi military council ten an thu chuadana chuan nurse putanda awi hian abeng account le kepe tangin dan phallo damdoi lei thina PDF te pek thin ba ka ama poina mang thin tin an tar lang thungani thuneina tu military council ruahman general election chu pom ani lo ba ka mi puiten toy om lo turin Chinland Joint Defence Committee CJDC ten thu chuan siam Chinland Joint Defence Committee pol chuan democracy nena in mil in thlanna dikle zalen tak chu pomin military council buat sai in thlanna ero an pom lo thu November ni som pakhata CJDC in mu khomna avoi nga na thu su atarla nani CJDC thupuang tu salain thun thun uwa chuan kan pom thai in thlanna chu democracy system nena in mil zalen na le dikna om in thlanna nia chung in thlanna system result chu pom thayani tuna military council mi pui thunaina diklo taka chu saktu le an thunaina humzel tum tu hian khovel muwa in thlanna lem abwa sai mai me ni tina soi thunaina la tu senior general ka isuai government administration council chuan kumsang ni le somni pathum august thla khian in thlan pui ne tuma masatun din hmuna in ka boina wangin Myanmar rama in thlan chu nei thaya niarin omlo thu politician then khatinan soiboka Chin State ta po a state mun za somsari chuang chu Chin National Front CNF le Chin ral thom keng polten an thunun meka wangin in thlanna nei chu thil thaya ni lo thu Chin politics lamzir chiang tu then khatinan soya CJDC chu thunaina la tu military council nuai chimit National Liberation le Federal Union diktak tungding tura Chin ral thom keng pol sompariat te in sui khom polani Chinland Joint Defence Committee CJDC avoi nga na in khom chu November ni thumatangani sari thleng ninga chung nei ni in palai somthum le observer somni pasari ankal khom thu sia tani Chin State khopui ha kha a Christmas le kum thar ro pui takalom khapani Chin State khopui ha kha a komin Christmas le kum thar lom na ro puilu takalom lo turin
haka Christian kau sang sang rong bol tu polin thu chuan siam nakin loka lo thleng tur Christian teni bik Christmas le kumthar lom na a biak in chei khuwa le veng chung chei te tilo tur le mi pui pung khoma roi the te buat sei lawa mani biak in a theu choi mona neya in khom turin Christian kau sang sang rong bol tu in zom khom polin November ni som pakhat khan tu chuan siam ani haka khuwa pastor pakhat chuan Christmas le kumthar lom na nei ni huna biak in le veng chunga ran tala roi buat sei lo kerola kal lo pon lama decoration ti lo ma se biak in le mani in chunga chuan ati thaya chutiang chuan thutluk na kan siam ani tina soi COVID-19 nan na le sipei thune na la ka wangin haka khopuya Christmas le kumthar chu ro pui takalom ani lo na kum hni ani to a kumina po ram chung din huna wangin ro pui takalom the ni don lo ani ma se he tu chua hi chin state pum pui tan ni lovin haka khopui chunga tan chau chua ani chin ral thom keng polin chin state mun za somsari chuangan control to a military council in rail bol na po athon optiti to thu chin national front CNF 2.2 salai then ni ana soya chumi chungchanga ama interview na hi longai thaila zona spring revolution kum khalle chan ve chuang kalpui ni to hnuwa CNF telin ral thom keng polin chin state chung ram an thunun dan min hril thayem channa ram thunun na hian munhma telin mipui te thlop na po soi telanga ya ama saberin mipui lam chu kan lama za zan tela munhma thunun na po chin state danglam na chu khopuya om ain thingtlang khu oman tamzo ka chuta chuan mipui chu kan laman tangha la chin state khosang sang ba ka CNA telin CDF tol chung ve hum tu polten township pakua le sagai region thleng po ni se chung chin state township pakua munza somsari chu kan thunun to tina soi theya chumi soi fiana chu thingtlang khu a tol chung ro rel na risel na le zirna lam thlengin keimanin kan kalpuyani zona ani military council in rail bol na in engtin nge a huam thayang channa kan soi to angin za somsari chu kan thunun to a anni lamin township pakua khopui chawan thunun ati thai khopui chung hanti po in entirnan ha kha khopuya po ni tin deuh tho in kana chuaka mipui lam po in an sevekang hetiang din huna chuan za thunun the ni lova anin rail bol dana po department then khatin an mane in office an kala in lamatang office kal te pon om boka office kal ngam lo din hunan om mek bokani an na thokta sahim na turpo an la thailo chu wangin an in rail bol na chu atu subject ti to ni bermai zona military council in airstrike an nei te hmu niya kachin state phakan township anan pa po KIA te chun bom to a tuna chin hila po CNA headquarters thlengin en thlak na chi thlona ron thlok kwal to boka ani chuan CNF lamin engtiang in pu acha na ngen lo nei ve channa kan hun pui ber thleng anon kal to wangin kaini lampo in atha thai ang ber turin kan lo in pu acha a anon kal chuan kan ka pang in ve na tha thai ang ber tur mangin kan in ruwa mana chin hela jet fighter chu thlok renga kan in ka piang in aron kal thina kan chu dan chuan jet fighter aron kalani chuan anni lama thile hliaman tamwang ni tlang puya kan chin hil leilung omna chuan jet fighter an man le thi kan tlema jet fighter man ani chuan ethnic ral thom keng polte thian tamdon ti chu thil ni thayani lo kaini lampo in atha thai ang berin kan lo in puwa cha e zona headquarters thleng en thlak na chi thlona ron kal chungchanga soidu inayem channa ni e headquarters thlengan ron en thlak chungchanga ethnic ral thom keng polte le tol chung mi puive hum tu polte noi chimi tumin target an naya achan chu plan omsa to kumsang hile somni pathum august thla a general election ne ni dona khomwal lama munma thunun the ni lo chuan chunglam boru ka tanga athai dan ang anga ten tuma an plan chu ti hlo tin tumin man lameka noi lama tanga ti the ni lo chuan chunglama tanga min bai chun zom zera tumper nin ka mu zona tunlai chin state in kana thleng chungchangi thlir dan channa tuna chuan ru atu hul to a khuwa that chau chuan anti dan ngai bokin an run tile dona ma se in dona chuan in kana chu mun sang sanga thleng thina khothat lai kumin february a voi khat thali nu ru atu tlak dona voi khatan ron kal le a tuna thlasikan luta anon kaladi chuan restaurant khol khomani bera
ma sere son chu kongpa ngai atangin an thiar tun tumare son hanti hian ei turba ka silaimon phurtel ngei narin oma nikum lama khan chin state pumpuya tun man ti danin an tilova kumina chuan chin state marlam ha kha kholama in kana chuak tama chimlama ommang lo zo kani khuwa that chau chuan chin state chimlam matupi sipai in kulna munemo marlama emo reson chu thali dan zela voi khatanon da le arin oma in kana chu chin state chimle mara achuak deuh rangin arin ombokani tina changani India sarkarin Myanmar sipai te man tur ral thuma supply MZP in adem mizo zirlai pol chuan ni sompali November sanghni le somni pani thotan nia Tamu district Myanmar in kanana sa takthleng chungchanga India sarkarin Myanmar sipai State Administration Council tenhena ral thuma supply awanga thil thleng ni na sia poyanti takzet tian soi MZP chuan thu chu asiamin he in kana thlen san hi India sarkar thunei tu temo phurna an nga yani he in kana hian PDF mi pakhat boralin mi palidangin hliamna takan tuara Myanmar sipai teral thuam manga tan puitu India sarkar thunei tu te MZP chuan andem takzet ti tar langin India le Myanmar in rina hnai waya boina na sa zo ka chuapal MZP chuan a hlau hle ti atar lang democracy ramlian le thang mekin Myanmar sipai tenhena ral thuam a pe hi India sarkar ti omlo taka MZP chuan anga ya ral thuam pe chunjom to lo turin MZP chuan thunei tu te ngen ti MZP thu chu chuan atar langani khetten media in nimin November ni somparuka sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin Mandalay region Mataya sipai somnian thia tanin tai region te chaung sipai pahnian thi Sagang region Miawa sipai pariadan thia Sagang region Kalimiowa sipai palien thi Sagang region Mimiwa sipai pakhata thia Sagang region Kata sipai parukan thi Karen state che insai chia November ni sompanga in kana khan sipai le BGF mi somnga chuang an thi nin an soya masafin fiana la omri lo heti hian nimin November ni somparuka sipai thiza le PDF thizat khetten media report ala khom danin military council sipai somli le pakhatan thi ani khati jong kha voina chanchin thar kan ngai thak the chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye